sobona abantu ukuthi kunemuntu lamakhaya lenwagadisa Jesu enibane sonke Good Friday amunye yena ucala ukuthi lapha ngeke alikhohle buka beke kulelinye ke bangena laba kulayile siziwe nje bangaka lesigodini lacela abantu bakulalele lapha endlini abanodla kudla kwakho nethi umntamlayile iremote kuphela usifuna ukubuka TV na iremote angivela udle kakho ubone nethi la kuwe utanga kucelala bakulaye bona nangangena intombi kanti bagadule wena ngoba bagadulele intombi ungenapho wena hawu ukhona Sathane longahlala ematasini Sathane moswahamba la wadalwa uNkulunkulu waphindwa wamxosha umfati bekangamandi nanyalo uyamangala ukusenda nje sinena sende nje uvaba lesibidi athi kumbe sebendelana keso umfati waSathane ngibane eBhayibhelini ngobe kuthi nakamsikati indodza yaSathane ngibane niyo lenza ukuthola ukuthi labaye bagcina bathi basindiswe bakhona kwa lapha sini umvathi ungaboya ematasini wakashadi uthi usalele ephusheni qhamuke kwemuntu ukukhomba ukuthi ukhuluma nawe ukuthi ibone soye ematasini sibaningi la lesiphuphe emagasi la especially lebahlala bodwa sinelo sinesibafati lebahlala bodwa uyaqhamuka kwendoda longakwaqaphela uvuma lula njani noma bathi uyalisa kuphi lokusindiswa kwakuyona yonke lento yakho lokwemuntu kusilento yendeke eqobo ungani andiba manje phela kube bekumdlalo hamba leyaphupha mali andiyithole umini nawe mfati ubozilento yendeke eqobo libhuluma silimandi kuphi lokuthi uya ematasini wakashadi ukaloko kukuvile ukuthi uyanye kodwa uthi uyemgadula umkhombe ukuthi uyanya ungazi uthombe uyakutela lokwakuye ebantwini labangathombi lokwemntu logadulanawo akuyi kulala abangathombi buya kulaba lebathi bathi qinisa babe bathombile kuphula wonke lo mthetho uyesaba lokutshela umfundisi ukuthi mfundisi phela mina ngilivirgin baba bangigadulile kule usaba lami angizobona ukuthi angijikela ufa wosakimi mntanami lapha kana bathi lofele kulungene uyovukele kulungene uma lokuvuka bekungukuthi kuvuka kuyiwele njengoba etikolo letende ukuthi bantu bakwati ukubhala tilamhlabeni kuyacaca ukuthi lo muntu mose ubhalele eBhayibheli lamhlabeni lento ukuthi kunalabo bavukele kulungene nale bavukela ebubini uyibone khona la manje umfundisi akuye ngathi ungafa utawuyale uyakubani ledudu wathi bani le wena kahle kahle ngesingawe buka ke babhidwa ngile nkulumo uJesu wenyuka iqinisile le nkulumo umuntu lo wenyukako ngilele kasuke ehlele phasi anyukele la ngetulu la kumethine khona Jesu azange nyuke mos angakaqali wafa nethi bantu angathi wayi bangahlukanisa uqale wafa lo muntu wasekukhulunywa ngokunyuka na Eliya ufile kwakhulunywa ngokunyuka awubona ukuthi uqale waya phasi so usuka lapha phasi unyukela la tona tenda la khomba le futhi sokugula mosuloko ansibathi Jesu avuka ethuneni wenyuka yebo phela wanyuka wabiyela kulabantu abatshela ukuthi utawuvuka kanti bese kufuna kufakaze bobani ukuthi uvukile nasata uyale nalamakolo ayanya manu yami lo nto babhale kahle lapha ke seletulu sekwani yabhora manu yami njengoba phithwa libhuku lelisemwanguwa pokhomba into lo asathatha kanti lapha babhale njani esikolweni beniyelani kaninani yelelani mosiloku yesenteni ngoba niliva naleli bhuku nethi nokubhalisa sibala haleluya
hayi kuba abantu hallelujah futhi angihlaba babhalile ukuthi loyo owahlela ezindaweni eziphansi komhlaba uye owenyukayo anyukele ngaphezulu kumazulu onke amazulu bantu kube bekungilele bebathatha izulu mabathi basho ukuthi bonakalisa kubantu kanti Jesu asibeka bekatele Dr. Shumayela yini timbuthi iya lokuzoshumayela abantu mos bekazama ukubakha ukuthi babe lizulu angizwava le Bible lithi ngakwazi usesehlwile esibelethweni sikanyoko ngakungcwelisa uma ungcwele usho ukuthi uNkulunkulu ahlale ku kanti lo ngcwele ngumuntu ayisibhakabhakeni singcwele imsonto undlula wena niyanya man sinekhothi umthitho emakholwa asiye mina ngeke ngukhothi umthini wemanga kungako labantu laba lesithi bafa lele kafe ayinyanga wena leka kuthanzile lo moya sitawubona ukubuka la kuwe mosilwa lo muntu loyo uve umuntu ebusuku uvukile lo muntu uhleti kuwe ngoba le misebenzi bekayenda asenyameni uma ngekho enyameni utayenda kanjani lento asemoyeni kungako kufuna eti kwenyama ngoba inyama lele ufuna ifakwe inyongo la esiphundu uma tawuhlala nalokuthasa kwakhe ngale nalobunyanga bakhe ngale ekufeni kusho ukuthi le nto angeke isasebenza mos kungako ke nalele kafe angitsotsi ubuya atodalwa naye la awubona botsotsi bangaphela emhlabeni yini ngaba ezwini uNkulunkulu angabansara abahlalisele atset anisabiyele emhlabeni inhlupha blind ni hlalani phansi la umuntu asiphalate emaqasini asiphalatele kuletha sigelekele azaminyethu umuntu ibhoboko tikhosi la emaqeleni ngasulethe umfundi ngasulethe edokotela ubulethe emasimbe emuntu kumbe mhlambe kwentwa lokuthi nithandazela kudla uva God bless our food amen yini ungathi God bless our virgin amen siyagadula solo tsotsi kuya ngoba lesibumba sitshelwa lutho ugitshelwe etulu nje ngematubani kanti ngila kuqhamuka abantu yini ungathi kulo mfati lala mambheke etulu sewuthi baba sengitawugadula manje Jehova la ngifuna bodokotela namanesi nemaphoyisa nebantwana baphasa isikolo baphase ngendlela lemangalisayo Jehova sengitawugadula manje amen ngale mfati abiyente njalo abambe lo mboko waphansi baba sebatawugadula manje cela abantwana labanje anisho umuntu emfatini wakho ugibela ngathi uyarepha kube wakhe lo mfati impuphu lengaveti muntu God bless our food amen okuseni uyayikaka le mpuphu lo mfati solo umntwana amlobola ukubine uphelete impuphu uthi ngakho umfati solo kumloyo awine kuyomsevisa emadansi wakwabona banathala umfati wakhe athi umfati wami bayomsevisa bakasakha kasasi right akwendeki kulo ukuthi uqinile lo muntu thandazelani lokho ke sibone simkhuthele kude abantu labayalena abafile lokho nathuna lesikwenza ngala ekuseni kungakuthusi madustbin lawa ngilakulahlwa khona lemitimba lemidzala lo moya ubuyela kini emakhaya ngani laba lebayethuneni la Jesu bafike bathola umuntu abatshela ukuthi nimfunelani lophila kwenzaweni yalabafile awiva le nkulumo iyavakala bayelethuneni bathi bona bophahla bathola umuntu wathi nimfunelani lophila kwenzaweni yalabafile
uvukile hambani yombuka egalini kusekhabo Jesu emndenini wakubo wena uthula kwami feeling Jesus Christ in my heart uyadinyela nje ngeke kuze kwendeke lo ubobuka nalo lokhu kwenta emacansi lapha ebusheni akubi ngijesu ngilokunyekwe out nje awukwathi noma ukubuka ukugana lula naso lokho bafati lokusinika amacansi lapha emabusheni kufuna khathi ukubona athi unesomiso strong uthi vuma angeke ukudrebula awuvele womile kumele dule iphi insindiso iphi insindiso Jesu usibekane mfati makholwa akavuma nithi mina bekangasiindoda basibeka indoda nithi indoda nayithi umfati ayidonsi matini ngibala ngakwathi lokho ukuthi kungabi nemfati kubuhlungu angikhulumi ngalabafana obe basazabalaza lapha basafuna kulungiselela lokho ngikhuluma ngathi lese singathi siyathayithayimeka ayisimnanzi phela lento maye na Jesu bekenta njani angikhulumi ngalamadasi kuphela bekenta njani ngoba ngathi bekabhiza athandazela abantu iwashini bekenta njani ngala imadasini encebe kabushokosha ke akunankinga lapho yini bangasitshela abafundisi uJesu bekanganamfazi kumbe ngilokuthanda mbuti ukuthi manje bekasinakomile into enjani kodwa vashokosha mzalwane manje anibuti nanuva amen amen ubombuta lo muntu ngoba nawo lokhu yathi ukuthi uNkulunkulu umbuto eJesu anwaqinisela njani mina ngekukale ngambuta ngizona wendani ngalomfati lo naye angathi ngiyamgadula ngijesu ke buka Jesu kathi bathi wathola intombi eMsamaria ikhemandi emfuleni ngathi iBhayibheli imnanzi beyikhemandi emfuleni waphambuka wafika wathi ngicela imali yathi intombi beyiye eMsamaria Jesu amjuda yathi le ntombi sinemaSamaria asidlelani nemajuda uma ngabe lo Jesu bekacela imali lokuthi thina maSamaria asidlelani nemajuda kungena ngani lokho hlangana ku awuvalo sesikusiphela tshela Jesu ukuthi sinemaswati asibagani besuthu net ngoba iBhayibheli ipolitiki ibhalwe koClever ayibobhari bemasonto Jesu bekafuna uthando lapha afuna athi umuntu ishaya etandla kungakho kugcineni Jesu ugcine sekanemfati umfati waJesu olele kavukana makwaJesu ekuseni kungcwatshwe ngayitolo baya ethuneni njengoba esikwathi lokho emakhaya ukuthi kuyendela awuvele kungangcwatshwa namhla kusasa ekuseni siyabuyela le bekumele kuyela abanye abantu le ngaphandle kwalabafati lababili lebe bafelwe bekufelwe makwaJesu afele mntanana kufelwe umfati waJesu afelwe indoda yakhe kungakho baye bobabili le senene nansi Jesu bekanganamfati ngitsheleni leli verse lelo ngoba mina ngimtshela lebe kanemfati kulo shanoni lelenu lekuba ingwenza kwaJesu nyalo babinza bothandaza ngamzambama baba umbusise baba besatane sebesigena ibhasi lengisatane mina ngoba ngibute nyalo lababinza so ngabutwa ngisatane ulokho Maria yeah makwaJesu bachaza ukuthi uMaria unina kaJesu noMaria uMagdalene lo Magdalene ulo mfati waJesu kungakho bamhlukanisa ngesibongo kulo Maria unina wena nawu ngathi usoma intombi kanti vele ufuna umfati le ntombi igama layo lifana nelama kwakho
so ungayiyekela kanti sibongo lokho lo muntu ngajabula ngithi sabathatha abo Maria sinababe sitabakhomba sibonga into lehlonishwako lokuthi ungizodwa njengamake anginamsebenzi ngantuli lo yangizodwa wababe msi wena ungizodwa wami hlukene lento manje kuyesontweni kahle kahle ukuthi ihlanganyele ebulimeni bangcono labantu labahledu ngoba umthola angabi ibharu kakhulu ungayesontweni bataka lobulima nasekuhamba leliqiniso lithola ugcwele emanga kusuka phasi akhawulana leliqiniso alisangeni seliyangcunja nje buku umanga wonke lo mtimba ngiyenza bemadloti anento emacansi anilala madloti khamani madloti wagaduleni phele lokusindiswa ubabuka abantu abathanda ukukholwa kakhulu kulamhlabeni bafata bakuthanda ukukholwa kanti eBhayibhelini bathi ngibone banemanga sebaguqulwe ngibanyalo baba grand ubabuka esontweni igcwele bona baphithitela shinda rabakhanda rabashinda ngibo futhi labakhuluma ukuthi inkulumo lesingakufanele ukuthi bathini nebunyanga ngibo bonke lamanga bayakhona kwakunyanga temadoda kuncane njani gwelete bafati emasontweni gwele bafati ebathakathini gwele bafati bangasibabamba umthakathi dawukhanza ngulo mnyemaka ungeva nje bathe gijimani babamba umthakathi ungdulu ngala lothola kuzivitela tibuntu ingarani the sweetness ethi mina huyi isweetness ibanjiwe uzwanabele kanemthakathi niyo endane sonke ngoba ningani yahlalela nive ngathi kuthi indlela nayo eBhayibhelini umholi wemfati ngibani ukhona umholi wemfati eBhayibhelini lawo lalibandla lakaNkulunkulu Moses wazama washiya sesi wakhe nelibandla wathola abasheka bonke labantu kala bunjanjanje wathi ebhuti basale balunywa sizwe wazi Moses ubendeni wathi ngibakhonzisela ithole legolide wazi nguwe obangelela abantu ukusheka uthi ngani wena bo ungekho kazathi uNkulunkulu bekahambela Moses akekho ebafatini uyamba uthi ngani wena bo ungekho ngize ngibathandazisele lithole shot lo uNkulunkulu bekakubani selo lokuthiwa shinda rabakhanda utholakala njani lakini nimthethe ku uvala ngalokukhuluma into le kangayiva naye uthi uyasithema kanti sibonile uthi manga I'm feeling Jesus Christ in my heart korwa baba abasasho nokuthi kodwa sekuyashuna korwa ngena bo ari lo muntu bekakhuluma umsongo kumati kwami unele kukholwa sawukhuluma sesindiswa hawu lokho kusindiswa ngizakubela kuwe unganjinji ukuthi kodwa sebokorwa bo my god sengibo my god sema security solo ngilamanga wona lawo uthasa ngibobafati enubodwa entomanga akumvuku lokho amadloti nasente emadansi yini athi yayi ala ngaphansi ubona ukuthi utatiluzi semalekers mani ngiqale ngithethe ngabe senendala manga asathi ngathi konto lemziniwe kude asekaphele lamanga ishito leBhayibheli yathi siyenta isikhathi sekugcibela kutawuphele mangathi finish nje benathi uzilento eniyenda komanga lokho kuyasontweni nje mana kona lokho angikhulumi ngalo lofika ukwendeke kungilamakhulu kakhulu semsho nethi lokuphuma ubheke khona uwaqala lapho lamanga
kanti umntakatata uthi ubuya kulo munye umuntu angisithi le bhayibheli ngakwazi useselihlwili kungakakhombisi nekuthi kutaba netindlela esibelethweni sikanyoko ngakungcwelisa uphelele moso uyesontweni kwani manje lesontweni bakubhambula lomgcwele bafake lamanga Maria Jesu letona lebathu wathi geza ngani kambe ngengada angisi bekayithatha ku beyiphuma kuye ngisho le beyila kuye emtimbeni bekayithathaphi nako-ke lokungcweliswa mosa lo muntu ugcwalise kona lokho wageza tono ngengadi la ithatha esiswini sabani samariya lesama kwakho besiqalekisiwe yini awubona le nto siyafana umfati ngabe asemalangeni lethi nzawo leti ngathi tibuswa ngisathana akafuneki uva basi uyashisa vele uyashisa esefaya angivele unemlilo lo muntu kungako kuyenwa yena kakhulu bafuna kudoda imali amandla endumbe na ungeni na usemalangeni uva basi uyashisa utawubulala ligono la baze bathi utawubulala ligono usho ukuthi wena neligono lelikhulu buwa leligono lela usho ukuthi kweligono